Muravuze ko ari Masisi ugiye kuvuga agakurikiraho kongera mwiho okay Sankeri. okay Masisi vuga noneho Sankeri akurikiraho Bunyeri ako Bunyeri yazambutse imbere ya Sankeri I think. Masisi muraho neza. Natwe muri Afrika twaramutse neza, ndabona bukeye, nakomeje kubumva. Ndakangutse ndebye mbona mufite ikiganiro cyiza cyane kandi interventions ziri mature kandi ziri relevant cyane ku buryo byatumye nanjye nkenera kugira ikintu mvuga. Abantu bose mwavuze hano ndemeranya namwe rwose. Ndashimangira cyane ikintu uzarukarishya yavuze, ariko kandi ngenda cyane ku ngingo y'umunsi ya CNN muri Goma. Ese kuva hafatwa na AFC M23 twirwaneho. Mu by'ukuri ndemeranya namwe cyane ko kuba baje hariya ntabwo ari kuvuga ngo baje kuduha support cyangwa se hari umuganda baje kuduha kugira ngo koze yacu yumvikane. Oya, ahubwo ni wa mugani baca mu Kinyarwanda ngo ukize baraza. Ntabwo uriya munyamakuru w'umunyakenya yari kuza yaba tugifite kirori rwe cyangwa gicanga ntiyari kuhagera, ahubwo yaje kubera ko kwa kundi nyine abona akavuga ati bano bantu koko bashobora kuba bazavamo ikintu, reka natwe turebe. Njye niko mbibona. Kuba ikintu kiri positive, ibyo kiri positive, wabyanga wabyemera, hashobora kuvamo element ziri negative. Wenda kwa kundi umuntu avuga ngo birasa gutya ariko akavuga ariko akashyiramo ariko, iyo ariko yabo ntabwo yabura, tubishoboka. Ariko de fact ko umunyamakuru wa CNN yaje akicara i Goma akavugana n'umurepresenta wa AFC M23, akareba setup ya Goma, akareba umutekano, birashoboka ko yaba yaranahageze igihe guverinoma yari ikihafite, agakora difference, akaganira na bamwe mu baturage. Yego hariho bamwe bari mu negative comment narratives, ibyo ntacyo bitwaye, ariko uko byagenda kose narratives ari butange nubwo yashiramo ibibi, ariko at least buriya hari element nk'ebyiri cyangwa eshatu ya ziri positive, biri bugaragaze. Iya mbere at least nuko habayeho visibility, nibura arakamera Goma nyuma yo kuyifata, ntabwo ari bujye ahari umwanda gusa, arakamera n'ahasa neza, arakamera abantu. Nabonye iriya highlights yakoze, harimo amasoko, harimo abantu batembera. Ibyo ari byo byose isi irabona yuko hari itandukaniro riri hagati y'igihe yari gifitwe na guverinoma n'uyu munsi. So ikindi cya kabiri ruya rugendo ruri butumarire nuko harabamo balance ya narratives. Nuko ngo isi yabonaga cyangwa se yumvaga uruhande rumwe Kinshasa yo kuvuga ngo these are terrorists, they are killing, they are whatever they are accused. Nukuvuga ngo nta counter narrative yabagaho. Nukuvuga ngo n'umuntu umwe wavugaga. Uyu munsi noneho habonetse platform iri ku rwego ruri kuri level ya CNN yo kuvuga ngo umuntu yi-exprime yavuze ati ibiganiro tutarimo twebwe ntabwo tubiha agaciro,
ahubwo ibiganiro twebwe tuganira na Kinshasa nibyo bifite agaciro. So iryo jambo nubwo ryajya hanze ku isi yose gusa ryonyine birahagije kugira ngo abantu bumve ngo ariko se wa mugani ni gute amasinyatire agenda agasinywa hirya no hino kandi aba bafite igihugu vuba batasi. So ibyo bintu biri relevant gute, urumva? So ibyo bintu rero hakiyongeraho no kuba nibura icyo kintu cya diplomasi ubwayo ishobora kuba ishobora kujya ku yindi level, kuba umuntu wa CNN yaje akaguha interview mukaganira, ubwo afunguye inzira ntabwo bizagutungura za ntuza za BBC ejo zije, za France 24 zije, noneho ubwo ibintu bikaba biri kwidesina. Ariko nk'uko uriya mushiki wacu bivuze, ntabwo bigomba kuturangaza kuko umunsi guverinoma yaduciye icyuho ikaze gateza umutekano gatoya hariya muri area, ubwo bya binyamakuru ntabwo bijya kwacyuzinga guverinoma, ubwo bihita bivuga ngo dore ba bantu. So nsoza rero wenda nanga kwirepeta, ndavuga yuko uko ya reportinga kose ibyo yagenda avuga byose, ariko the fact ko yahageze, the fact ko yavuganye na Nanga akamuha counter narratives za government, ibyo ngibyo bifunguye inzira ya diplomasi, bifunguye inzira ya AFC ku ruhando mpuzamahanga muri media, bifunguye uburyo bwo kugira ngo n'izindi media outlets zindi ziri kuri level ya CNN nazo zize ku exploiter. Uko zigenda exploiter niko zigenda zijyana amakuru, kandi nubwo benshi baba bafite umurongo baba bahawe na za guverinoma zabo bitewe n'inyungu zifite muri icyo gihugu, ariko kameme ijambo uvuze riratambuka, ahubwo agasigara muri za narratives ziwe. Hari narrative ibihugu biba byabatumye, kamubwira ati genda uvugane nawe, ariko wowe muri narratives zawe uvuga iki? Ibyo ngibyo you cannot control. Ariko wowe nk'ijambo mubwiye, hari abandi bantu bari buvuge ngo uyu afite ligne editoriale, ariko nyiri kubivuga dore ibyo yavuze, aho yafotoye aho yagenze So ibyo rero buhoro bigenda bituma umuntu ubwe akishakira inzira, hanyuma noneho ibintu bikagenda byidesi. Ubwo sinshaka kurengaho, nahita ngarukiraho, ariko ibikurikiraho namwe murimo murabyibwira. So murakoze rero kuri uwo mwanya mumpaye, ntekereza ko nciye muri make ni ikintu kiri positive kandi gishobora kuzagira amatunda meza muri fitire uko diplomasi zagenda yibaka. Murakoze. Urakoze Kari, reka dusabe Bunyeri, ndabizi we afite umwanya, reka duhereze Sankeri ashobora kujya mu kazi bwakeye iwabo. Bunyeri wihangane, duhereze Sankeri umwanya, uramukurikira niba witwemereye. Urakoze Sankeri, umwanya ni wawe. Yes, murakoze cyane host Kanda. Reka mbanze nkusuhuze na co-host. Ndabona hano hariho Free Africa, DJ Bunyeri na Masisi abari hejuru. Kansuhuze Papa Kingdom, Amadubu, activist, komera cyane Rumata, mwene na Rukaka, bose ndababona hasi. Mbanje kubaramutsa mwese bavandimwe, kandi reka mbanze mpepore activist ku byamubayeho hariya muri USA, kandi pole cyane. Gusa ibyabaye ibyo byose byageze ku mahanga yose, kandi byagaragaje urwango abaturuka muri leta ya Kinshasa n'ubundi badufitiye, kandi tutazarangira. Gusa byigishije wenda twebwe kuba twafata
kwitekerezaho no kwikorera ibyacu byatuzanira amahoro iwacu. Mwavuga ku byerekeye na CNN muri Goma. Jewe cya mbere wenda nabivugaho nuko nishimye ko ikinyamakuru nk'iki kinini cyane mu isi yose cyaba cyagiye kuri tele gutohoza amakuru cyangwa kwirebera ibiri kuri Goma kugira ngo wenda ibigereranye n'ibivugwa mu binyamakuru cyangwa n'ibitangazwa na leta ya Kinshasa y'ibinyoma. Noneho ibo bakabona ukuri uko abaturage babayeho, noneho nabo bakabyibonera. Sinzi wenda niba bari buze gutangaza byose ukuri nk'uko babisanze kuri tele, ariko reka twizere ko wenda bari buze kubivuga nk'uko babitangaje, kuko hari kenshi twagiye tubona ibinyamakuru nk'ibi bikamanuka kuri tele ariko byageraho gutangaza inkuru bikayatangaza 10% y'amakuru zakuye kuri tele, andi 98 zikayahisha cyangwa bakabishura ntibayatangaze. Numvaga mu kanya kandi avuga ngo natwe kubera iki tutakoresha iyi system tukaba twokwishura umunyamakuru nawe akavuga inkuru zacu. Jewe ku bwanje sinumva impamvu twakwishura umunyamakuru kugira ngo wenda atangaze inkuru kandi duhari twebwe ubwacu banyirayo tugomba kuzitangaza zikagera kure, kuko ni twebwe bibabaza cyane. Tuzategereza ngo umuntu uzoturuka ahandi ngo niwe uzagutangaza amakuru yacu ngo atange ibihaye bidukorerwa hariya ngo abitangaze mu buryo wowe bihaye bikorwa wabitangaza. Nitwe tugomba gushyiraho imbaraga zacu n'ubwenge bwacu kugira ngo tubitangaze. Hariho narishimiye activist kuko urabona ko iwe yafashe irya mbere ngo agende anyomoza amakuru ya Kinshasa, ariko nubwo wenda bitamukundiye ariko ijambo ryarumvishwe, kuko zonyine kuba iriya reaction yarabaye ni cyerekana ko ukuri baza baguhisha ntiba bashaka kukuja hanze. Iyi CNN sinjya nyikurikira cyane mu binyamakuru nkurikira, ariko wenda nzoshiraho imbaraga kugira ngo numva amakuru bitangaza, kuko si namenya niba wenda bari able yo kugeza iki kibazo cyane kwa president. Nza numva ko bavugana na Trump bagirana imishikirano n'ibiki byose, so wenda reka twitege ko hari cyo bivuze guhindura muri revolution. Abandi bagiye bavuga byinshi, je sindi buze kuvuga gusa. Afrika ku bwanje yagira amahoro dushize hamwe, bashize hamwe bose, tahandi amahoro azaturuka. Kuko iyo tekereje za MONUSCO cyangwa nane abo twita ngo ni UN, aho zohereza ingabo hose, sindumva ahantu hagize amahoro. Sindumva amahoro bazanye ngo intambara zashize burundu ngo abaturage basubiye mu byabo, cyangwa wenda ukumva ko haje umutekano usesuye. Sindahumva namwe mu hantu hose bagiye, mu bihugu byose bagiye bagendamo ngo bagiye kuzana amahoro. Rero simbibona muri Kongo ko ari bo bazazana amahoro, cyangwa ngo bagende ngo bumvikane mu nama zabo izo bazajamo buri gihe buri mwaka, ngo muri iyo nama ngo bafatire umwanzuro wo kuzana amahoro mu gihugu runaka. Sindabyumva, sindanabibona kuva jewe navuka. Wabibonye wenda abanyomoza akavuga uti byabaye muri iki gihugu na hano. Twibukiranye tena ku magenocide yagiye abaho, wenda je simvuga nyinshi cyane, ndavuga yabaye mu gihugu cy'igituranyi cyacu mu Rwanda. Ibo bari bahari tibigeze bayihagarika, tibigeze bagira n'ikintu na kimwe bayikoraho. Nibyo zagiye bikurikira iwacu muri Kongo, bica abaturage. Izo ntaramwe zicambuka zikaza zikatwirukana mu gihugu, tibigeze bari hariya, tibigeze babahagarika, tibigeze bavuga ngo babafate basubize iwabo. U Rwanda rwarabasabye kenshi cyane, igihugu cya Kongo niyo UN tibigeze babafata ngo basubizeyo. So ubu sibwo wenda baza kuvuga ngo bagiye kuba bafata ngo basubize. So
kwa Kadafi babivuze sinenda kubivugaho. Kadafi yaragize gutya ngo agiye kubaka igihugu ciwe gifite umutekano amahoro, izo bamukoreye twese turabizi. So kubwanje rero mbona ari twebwe ubwacu twakwishakamo ayo mahoro, kuko nitegereza ngo bazoyatuzanira taho tuzagera, kandi tuzakomeza dupfe dukomeze duhunge n'ubundi. Nja kubona umuyobozi w'ingabo yaravuze ngo jewe sindwanira interesanje bwite, kuko iyo biba wenda ngo ngwanira interesanje bwite, ni General Makenga babivuze, mba naragiye cyangwa kicara nanje nkicara n'umuryango wanje waje, ariko kubera kubwa interese z'abantu bose bagiriwe akarengane, niyo mpamvu ngihagaze hano. So rero niba umuyobozi wacu yarahagaze iyi myaka yose avuga akora kandi akagera ku ntego yiwe, sinumva twe ubwacu igihe twategereje ku bandi bantu ngo zatuzanira amahoro. Abo bavuga ngo leta y'u Rwanda ngo iradufasha, njewe kubwanje hamwe ndabyemera kwidufasha, ariko aho idufasha ni he? Leta y'u Rwanda aho idufasha ni muri kutuvugira, mu kuvuga, mu kwemeza ikibazo cyacu, cyangwa mu gucumvikanisha neza muri mu bantu mpuzamahanga. Umuperezida umwe gusa wahagaze akavugira abantu barenganye bo muri este ya Congo ni perezida w'u Rwanda, nta wundi. Abandi bose baragiye baricara, baragira ngo bagiye kuvuga, kesho agahinduka, ejo ari kuri kotiyi, ejo ukumva arahinduye ari ahandi. Tibigeze bagira iyo narrative yo kuvuga ngo nje mpagaza ku ijambo ryanje hariya muri Congo, abavuga ikinyarwanda cyangwa abatutsi ko baricwa, ngo bareke buriya bwicane. Ni perezida umwe gusa wabihagazeho kuva njewe navuka kugeza ubu nkibibona, na n'ubu biracyahari. So niwe wenyine wafashije impunzi kuba zatura hariya mu gihugu ciwe n'amahoro, ntihagire ubarenganya, ntihagire ubahohoteraho aho bari mu gihugu, ntihagire uwo bita ngo wowe uri umukongomani, genda turi buhahe turi bugire. Mu bindi bihugu twumva, iyo ugiye muri Zambia n'ahandi, Zambia wumva bavuga ngo abanyarwanda kenshi cyane bazabahohoterwa, bamwe bakabiba amaduka yabo, bagasahura ibiki byose. Ariko mu Rwanda si jebenze abantu benshi bagiye bagira amahirwe yo kuba bacuruza. Sinigeze numva umukongomani cyangwa impunzi wagiye guhaha bakamwambura ibyiwe, byaba mu isoko cyangwa n'ahandi. Tuzigeze bibaho na rimwe. So ni igihugu kimwe gusa twagiriye amahoro, twagiriye umutekano, tukawurindwa n'iyo leta y'u Rwanda, kuko ni leta y'ubumwe, ni leta yaje kubaka pana gusenya. Tugize nk'abaperezida wenda 10 bo muri Afrika bameze nka perezida w'u Rwanda, jewe kubwanje numva Afrika yagira amahoro. Murakoze, sindi bufate umwanya muremure nubwo wenda narabivuze menshi, ariko ni ibyo biri ku mutima wanje. Murakoze. Murakoze. Bunyeri yagiye Kanda. Yo. Urakoze. Bunyeri yagiye, nanjye ndashaka kumukurikira, ariko ndashaka gushimira abavandimwe bari hano, ngira ngo host uraza kwakira. I think sinzi niba ari ukumwakira kumuha ijambo, ariko uraza kwakira nde mu kiliziya cyangwa mu rusengero tuba tuvuga no kwiyegereza umuntu. Ntuza activist ari namubonye hano, shaka kubazo Keri ataragenda. Ntacyo uramubaza, njyewe ndagiye. Mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ndabasigira umugani abanyarwanda bajya baca ngo ugaye intwari z'iwabo bucya yangara. So abantu bacu bose bari imbere bafashe uyu mwanya bakagira ibyo bahara, bagahara ubuzima bwabo, akazi na comfort y'uburyo bwose, bakitanga, ari abakiriho ari abapfuye. Mureke tubashyigikire, tubafata amaboko, nitwe bafite abavandimwe babo aho badashoboye kugeza ijwi cyangwa kuhageza izindi mbaraga, twe tuhagere rwose. Niwo musanzu numva nabasaba,
ntabwo ari politike, ntabwo ari izindi manevure. Mureke natwe dukora icyo kintu. Ugaya intwari z'iwabo bucyayangara. Twarangaye rero, ntituzangara kabiri. Abahagurutse nk'intwari, hari uwavuze activiste icyo yakoze ejo, ni message ikomeye yatanze n'abandi muri twe, kandi turabikora ndabibona. Dushyiremo imbaraga, tuhagararane n'intwari muri twe zahagurutse. Igihe kizagera byose bishire, ndabizi kuko duhari. Tuzarwana uko dushoboye kose, ariko tuzabaho. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turi kumwe. murakoze Karimbi. Reka twumve wari uzi ngo kubaza Free Africa agiye kuza Sankera ataragenda amubaza. Sankeri hari akantu yaravuze nshaka ko nsobanurira, ibindi twabivuze kare ntabwo tubisubiramo, n'abandi bakomeje kubishimangira. Kubaho kwacu nitwe tuzabyishakamo, self defense. UN nta genocide igihagarika, twarabibonye. Natwe iyacu dukorerwa, abantu bararibwa bakotswa, nta handi biba ku isi. UN nta kibikora, ahubwo bajya gutanga raporo bagatangiza ahantu hatekanye tutabonye amashusho y'abantu baribwa, ariko iyo abaribwe ntibatanga ayo mariporo. So rero icyo nashaka kumubaza, hari akantu yaravuze, atanga urugero ngo hari abanyarwanda ngo bari niba ari Zambia ngo amaduka yabo aratakwa. Eske ko u Rwanda rufite amahoro rutekanye rumeze neza, kubera icyo abo banyarwanda badataha? Abo ni abahe banyarwanda baba Zambia birirwa bibwa, wayi badataha kandi u Rwanda rufite amahoro? N'urwo rugero yaratanze ntabwo nabisobanukiwe. Se abo banyarwanda baba aho ngaho birirwa batakwa, ku Rwanda rufite amahoro bagiye bagafatanya n'abandi banyarwanda kubwubaka? Okay, jewe sindi byo muri detail nyinshi, gusa aho nkora cyangwa muzo nkoramo zampura n'impuzi nyinshi cyane ziturutse ahantu hatandukanye, cyangwa reka wenda mvuge ko nkorana n'ibiro bishinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ntuyemo. Twakira impunzi nyinshi cyane, kandi iyo baje bazatuganirira bakatubwira ubuzima babayeho aho baturutse. Bamwe muri bo benshi bazatubwira ngo twebwe mu bihugu twaturutsemo amahoro mwebwe muzamuvuga ngo mwagize, wenda tuvuge mu Rwanda urugero, titwigeze tuyagira. Ngo umucuruzi wese waba uri mu nkambi, wenda utarataha iwanyu, so waracuruzaga, waba ugiye nko kurangura, kumwe abantu bazaza kurangura mu mugi, noneho bagera mu mugi bakabambura ibyo bagiye kugira ngo nibasubire iwabo, cyangwa nukuvuga ngo bakabakorera abazambi, bakabakorera ibyo nakwita ngo ni discrimination. So ni ibyo ndavuga ngo abandi, urabizi ko abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye, hari abakora business, hari n'impunzi zahungiyeyo na n'ubu zitarataha. Wenda ni rwo rugero rwiza nakubwira. Niho aho nari kubwiye ngo twebwe twabaye mu Rwanda, ibyo byigeze bibaho. Ababaye mu Rwanda nzi hano, wenda activiste na Kanda nibo tuziranye cyane kurusha ahandi. Twebwe abanyarwanda twarahahiranaga, ukaja kurangura ugataha neza ugacuruza, byaba wenda ucururije mu nkambi cyangwa n'ahandi. Titwigeze tubona iyo narrative cyangwa iyo discrimination kiyo abandi aho batuye mu bindi bihugu. N'urugero nari ntanze nerekana leta nziza y'u Rwanda, ibyo yakoze cyangwa uburyo ikoramo ibintu hariya. Niba wanyumvishe gutyo, ni muri iyo sansi. Urakoze, sinzi niba wumvishe. Okay, ayi nakoze mu by'impunzi, ngira ngo u Rwanda barukuriyeho ubuhunzi. Nta mpunzi y'u Rwanda ubu yemewe, babikuyeho mu myaka nk'icumi cyangwa 10 n'ingahe yashize. U Rwanda rwabaye approved ko nta mpunzi u Rwanda rufite. Abo rero bakiri za Zambia, ivuze ngo abanyarwanda bari Zambia, nayingize ngo ni za ngabo zagiye se kugarura amahoro. Ariko
sinzi naho naringize No. kuko u Rwanda barukuyeho. U Rwanda rwabaye karifiye nk'igihugu gifite amahoro kidafite impunzi. Nta mpunzi u Rwanda rufite hariya mu karere za Uganda, hari impunzi nyinshi za Kenya. So iyo status y'impunzi y'u Rwanda bayikuyeho HCR. Ndabizi wenda no kujisho. Naringize confusion ariko bariya nindika none si impamvu badataha. That's a question mark. Waruvuze abanyarwanda byari bincanze sawa. Murakoze. Thank you. Murakoze cyane nani hostel kanje mbacike n'ubu nashyitse mu kazi. Okay. Ndabona natwe reka murakoze abavuze umunsi mwakoze.